yang sugih nyieun kontrakan 20 pintu 30 50, wow stabil. Masya Allah cokotan kurang duit ngeunahkeun kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jol covid mulai cinglu perampingan, nah NASA perampingan, berbagai pabrik perampingan. Nah kalau luar di kontrakan orang baraliknya nu 20 pintu tinggal 3 pintu korban PHK. Tinggal si bapak naweru goblok jadi tolol sih cak mana nolol saat sih. Nah itu mah kos kitu bae cek nya tuh. Kitu ge cenah pan listrik bade dibayar bae. Atuh dibayar ge masalah jak kamari mah untung lain kitu cek nya ge. Bater anu di PHK nya nu ribut. Bukan korban PHK. Nah, ayo coba ayo teu kudu dikumahakeun.